What's up mga higala, no may adlaw yung tanan diha, and I am back finally. Karong adlaw mga higala na nangutana na kung saon kuno pagpanguyab ning atong silingan. Wag gyud ko kasabot og sa kadaghang pwedeng panguyaban nganong silingan pagyud. Pero tungod kay nangutana mo na nako, simpre ato nang tubagon. Pinakauna nimong buhaton mga higala sa di pa ka manguyab sa iyang anak, buang panguyab bidaan yang mama. Kinahanglan nga di pa kasugto sa iyang anak, gisugot na kasi iyang mama. Tanawon tag di ba kagukdog sundang sa iyang bana. Sunod nimong buhaton mga higala, kung ubang manguyab, gitara-gitara, harana-harana, buang imo tibuok banda. Yawan na nausurong ng harana labsong-labsong, buang ingani tukaro. Ingana ba makaingom na yang ginikanan ataya sa buang o seryoso giday o romance man ditso ganahan. Sunod nimong buhaton mga higala, nga ubang manguyab magdadag tsokolit, dadag buwak, imo di buang dad-o nimo sa kasakong bugas o gasol. Tanawon tag di ba kasugton dayon. Makaingon man ang ginikanan nga ataya sa buang o seryoso do kayo ba for the future man daan. Nya ang uban manguyab mga higala kay magkabuk-kabog tubig imo para sugton kadayon buang pahimuig tabay. Nya pataori dayog tangke, nya pataori gripo, tanawon tag di ba kasugton dayon. Sunod mga higala, nga ubang manguyab gani maghatag-hatag sudan, isudsod og banana ro mga gagmayng plato. Imo para sugton kadayon buang usa kaldero sudan dad dili nang gagmayng kaldero. Ingani ang kaldero ba tanawon tag di ba kasugton dayon. Buang baala mo guwa mo sudan basta inyong silingan ay sudan. Ana dapat imong busgon yang tibok pamilya imong lawgan. Karon mga higala kay busog naman sila nga hindi mabusog atong usa kaldero sudan imong gida. Karon kay busog naman sila mo ana naman dayon na nga. Dong, before kasugton sa akong anak dong dapat kaya nimo siyang buhion. Buang anaa yung pagtubag buang bisag inyong tibok pamilya akong buhion ma'am. Makaingon man din na yung ginikanan nga tayo seryoso jud kay ning buang o kay buhion man mi tibok pamilya. Unya karon kay na-impress naman nimo iyang ginikanan buang mangutana man dayon na. Dong, kanus-a man kamo balik og pamisita sa akong anak dong. Kapoy kasi pamisita sig balik-balik buang adto puyos ilaha. La 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 la.